motswalle wa hao wa ka dinako. Ke a dumedisa momamedi wa Mohaladitwe FM. Ya boelang a o dumedisa ke Thabo Mafike letsatsing la kajeno. Ke na le moeti wa ka kajeno letsatsing la kajeno a tlo re bolella hore na o sebetsa jwang, o sebetsa ka eng sebakeng sena, mme o areeng kapa o sebakeng sane sa phase 6 Mangaung Bloemfontein. Ntate re a amohela. Ntate ke a leboha ha ke ile ka fumana monyetla ona na wa hore ke tle le nna shekong lena ke tlo hlalosa ka boemo ba seo re se etsang re le batjha ka ga Ward 46. Ntate wa ka ke kopa o hlonno o alele le mephate o hlalose hore na mosebetsi wa lona ke eng, le ile la ba la kgothaletswa ke eng ho qala mosebetsi wa mofuta o? Ntate wa ka bokgutshwanyane mokgatlo ona ke non-profit organization, ke mokgatlo o sa etseng phaello. Ke bua tjena ke le Isaac, ke nna the founder of the organization. Re ile ra hlokomela re ile ra bona nako e fetileng hore actually coming to taba ya climate change, which is yona bothata, and climate change e re affectile ka tsela e nngwe e leng hore batho ha ba kgona hore ba e hlokomele, e leng hore batho ba pele ha ba tloha ba bile aware ka bothata bona ba climate change hore na e etswa ke eng. So rona re nkile ho tloha mono se re bona ka hara makeishene a rona hore ho ditshila haholo, and jwale bothata ke plastic. Ntate wa ka ke mo re ileng ra qetella re bone hore ho bohlokwa hore re thuse re le batjha rather than re tlo dula ntse re lla ka hore government ha etsetse eng, empa ne re le batjha re bona hore mosebetsi ha o yo re hla ka tlasa mabaka ana bo di-pandemic tsa di-corona, nthonyana tse jwalo. Ke moo re ileng ra qala he re bona ho le bohlokwa hore re kolomake dibaka tsenana tsa di-legal dumpings ka hara makeishene a rona, and dibaka tsena ha re di kolomaka jwalo re le mokgatlo a re di kolomake fela jwalo ka masepala. Rona seo re se etsang ra di kolomaka, re lema difate tse ding di-legal dumpings re di turn into the parks if all possible. Jwale ngwaneso le etsa mosebetsi o motle, o ile wa susumetswa ke eng ho qala mofuta ona wa mokgatlo wa thekolelo? Ntate wa ka ke ile ka bona ka haholo lemong senana ke ile ka lahlehelwa ke mosebetsi selemo sa ho feta, ka dula lekeishene nakonyana. Ka bona hore bothata bo teng haholo coming to rona re le batjha. Tlhokeho ya mosebetsi hodimo haholo ntate wa ka, batjha ba bangata ha ba sebetse, re dutse lekeisheneng. Ba bang mo e leng hore re fumana ba se ba kene ka hara dintho tsa bo di-gangsterism, ba etsang because ha hona anything e leng hore e keep-a kelello tsa bona hore ditabatabelo tsa bona bophelong hore ba dule ba ntse ba le positive bophelong. So ka mokgatlo ona ntate wa ka ke ile ka bona ho le bohlokwa hore wa hlokahala hore batjha ke kopantshe batjha, ha se ka nthwena e leng hore re kopantshitse fela within organization ya rona, tse re sheba le ditalente tse ding tse leng hore ka hara mokgatlo mang le mang o na le yona. So re le mokgatlo re shebile actually re developa batjha re le batjha, ke sona seo nka se hlalosang. Ke kopa ho botsa hore na thasello ya batjha mosebetsing mona e bonahala e le jwang, hobane ke ile ka kopana le lona le le sebakeng se seng kwano mona Mangaung se bitswang phase 9, le etsa mosebetsi o motle o tswileng matsoho. Thasello ya batjha ke efeng ho se le se etsang? Ntate wa ka bokgutshwanyane mokgatlong ona wa rona hodima nthwena ntse re se re na le ntho e ka etsang 5 months ntse re sebetsa mosebetsi ona o re o sebetsang, and hodima re sebetsa mosebetsi ona re o sebetsang ha hona any income e leng hore ra e fumana, ha hona any salary or anything. Ntho e etsahalang, we are working voluntarily as youth. Re trya ho tlisa that trust between batjha le batswadi ka tsela ya hore re le batjha we can once more re thuse setjhaba.
So coming to taba ya batjha regarding taba tse tsa bo ntho tsa bo volunteera ho thata ntate wa ka ho thata, especially e le hore motjha wa sebetsa ha hona anything e leng hore at the end of the day o lo beha on the table. But hona le batjha ba bang within the organization be leng hore for the past 4 months they've been there every day ba etsa sure ya hore they are there. Even the community also ke yona e re keepang motivated, because community e re supportile le yona ka mekgwa e mengata, because le rona whatever re etsang re etsa within the community and we are also working with the community. Hona le di-duties tse ngata tse leng hore like community ya re bitsa in different wards re lo cleaner like body other NPOs like churches, daycares, hohle mo re bitswang teng re lo thusa re le organization re le batjha ba active ba willing ho sebetsa. We are going re etsa and mo re fihlang teng ka whatever e leng hore ntse re sokola jwalo in terms of body equipment, body transport and everything, ha hona anything e re nang le yona, but mo re etsang mosebetsi teng re etsa phetho e kgolo ntate wa. Jwale ngwaneso ba ka le fumana kae batho ba ka lakatsang ho hokahana le lona? Ntate wa ka dinomoro di teng tsa ka ke 063 702 6951. Ha o ka hopotsa bamamedi hape hore sebaka seo le leng ho sona mona Mangaung ke sefe? Hana jwale ntse re le Maditlhabela mane ka phase 6, empa neng haholo bongata ba rona re tswa ka sebakeng se setjha ka hona ka phase 6 ka monna Halatwe. Ke hona mo re fumana, empa neng haholo re sebeletsa ka mona ka Maditlhabela. Ke teng mo ntse re kala re this project o tloha ka di 18 tsa July re startile re tackle the illegal dumping that side. So rona actually as a organization re batla ho bona the whole Mangaung e le clean again, ho sena this illegal dumpings ka hara makeishene a rona. Re plantile difate tse more than 100,000 around Mangaung. Re na le di-parks, the other parks tse leng hore bana ba rona ba kgona ho ba active regarding taba tsa bo sports, at least bo di-parka di be teng ba dule ba le busy rather than ntho leo tse leng hore se di etsahala hana jwale. So as batjha regarding ntwena e re hlokang hape ntate wa ka, ntse re hloka ditshehetso, ntse re hloka like dithuso, ha rena anything e re nang le yona hana jwale. Re sebetsa ka whatever e re sebetsang ka yona, even tabeng ya the community, how we help the community extra mile. We even re na le matsatsi re wa kgethileng, days like Tuesdays and Fridays re kena door to door, re phuthela batho matlakala dijareteng tsa bona. We have our illegal, we have like dumping site ya rona mo eleng hore all this garbage re iphuthang ka hara makeishene re isa mono, and it's far from batho, and we maintain ka tsela e hantle because rona we are based under global warming, we are fighting plastic. So this thing ya bo chesa bo etsa bo misi, this ke ntho tse leng hore kgahlano le tsona. That is where tse re shota hore le mo e leng hore re isa dintho tsena teng re kgone hore re kgone ho recycla those things. Ndade o ka reng ha o ka fuwa monyetla, hobane Mohaladitwe FM o mametswe ke diketekete tsa bamamedi, ka nako e nngwe o mametswe ke matona, o mametswe ke bo premier, o mametswe ke makhanselara bohle. O ka reng ha o bua le bona kore nka hore nou tjena o isa molaetsa ho bona ka o otloloha? O ka reng ha o ka rata hore o fumane monyetla o bua le bona sefahleho jwalo ka hona jwale? Wa tseba ntate wa ka, ha o bua ntlha eno o nkutlwisa bohloko haholo. Re le mokgatlo ntate wa ka re mathile haholo di-officing tsena tse kgolo tsenana, re leka hore re bone rona re ka kopana jwang le batho be leng hore mohlomong rona ntho e re buang re batla ho sebedisana mmoho le mmuso wa rona re le batjha. Seo molaetsa o re romelang re kopa ho sebediswa, ha re sebediswe re le batjha re kgone ho tlisa phethoho ka hara environment ena e re phelang ho yona, especially tabeng tsena tsa di-legal dumpings. Re tlasa nako tsa bo di-COVID, bana ba bapala di-legal dumpings,
hao le bomengo eno ha o hantle ho phela environmenteng e jwalo. Jwale ka mokgwa o jwalo rona re le Eagles Youth Development Movement re batla ho tlisa phethoho ka hara district ya Mangaung ka ho phethahala. Re bone hore kaofela batho ba dula environmenteng e clean, ba phela healthy lifestyle in a clean environment. Jwale ka bokgutshwanyane ne ke ra rata ha ne re ka thuswa haholo, because ha o tlo sheba hana jwale ha re tla tabeng ena ya batjha hore batjha they are not interested ho sebetsa voluntarily, but rona re kgonne hore re under the challenges le dintho tse leng hore di re fetile ho tsona, re kgonne hore re nenne re phushe ho fihlella mona. And le hana jwale tse re ya pele, ha re tlo ema ntate wa ka. Ntho e hlalosang fela ke hore re kopa thuso le ka tsela yohle e leng hore ka thuswa ka yona ntate wa ka, re ka thabela haholo. Ke leboha ho menahane. Nna mantswe a ka ke ana wena momamedi wa ena tshebeletso ya Mahaladitwe FM. Ka ho otloloha ho baetapele ba rona ke re ho lona, batjha ke bana ba fumaneha, batjha ke bana ba re sebediseng. Batho hangata re rata ho bua ha batho ba etsa dintho tse bohloko, te bana ke bana ba BTKing, ke bana ba bolayana, ke bana ba etsang. Ha re keng re tliseng phethoho, ke bana ba batla ho etsang ho tlisa phethoho e le batho ba batjha. Jwale ha re skeng ra hweletsa fela ka diphoso tsa bona, ke bana ba fumaneha. Moprimiri masepala wa rona kwano Mangaung Metro, batjha ke bana, ha re ba sebediseng, ha re ske ra etsang. Re ke kopa le lona baohle ba ileng hohle le leng bo social development everywhere, di office ka ho fapana tse amanang le mosebetsi ona o ba o etsang. Tlohella hore ha le thusa batho le be le etsa ekare le ba etsetsa favor. Tjhelete eo kapa dithuso tseo tse le ba thusang ka tsona ha di tswe mekgolong ya lona. Thusa batho hobane o hiretswe taba eo. Batho o tla utlwa ba ntse ba re kopa mosebetsi o modimo ha o ka mpha mosebetsi la e ka ba ofeng. Ha sa o fumane o sa qhosha ka ona, e sa iketsa o ya bo lunching ka nako e seng yona, o ya nakong ya tee e se nako ya o ya teeng, o ya nako ya dijo e se nako ya dijo, o tla nne a etse ntho tsena kaofela. Mme re tjhaba sa Rantsho re a kae ka taba ena, baetapele ba rona re a kae ka taba ena? Hobaneng ha batho ba rona ba tlameha hore ba potolohe hore ba thuswe? Hobaneng batho ba rona ba tlameha ka nako enngwe ba ntshe ditjotjo ha ba tlameha ho thuswa? Ka nnete bobodu le boikgomoso ha se dintho tse lokelang. Ha re ke re tshwaraneng ka matsoho re le tjhaba sa Rantsho, re eng sebakeng se seng. Ditjhaba tse ding di a ahana. Ha o sheba setjhaba sa Ma-India, o sheba setjhaba sa Ma-China, o sheba le merabe e meng kaofela, wa bona hona le mo ba yang teng. Ba qadile Ma-China makulana ba e leng hore ba bitsa Ma-India ka jeno, ba etsa di-tech shop, ba etsa eng, ba tshwarane ha mmoho. Rona ha re kgone ho tshwarana ha mmoho le setjhaba ka kakaretso. Ha re tshwaraneng ha mmoho, e ka ba ka tsela ya di-society, e ka ba ka eng kapa eng, ha re tshepahalaneng, re sebetseng, re tlohelleng ho complain. Ntate ke rata ho leboha haholo ka seo se entseng. Ha wa ka wa complaina, ha wa ka wa dula fatshe wa nna re mmuso re etsetsang o etsang, ha la ka la dula le batho ba batjha la tjhesa diholo kapa la tjhesa di eng, le tlile ka tharollo. Mme ha le tlile ka tharollo, re kopa le sebediswe. Ntate ke a leboha ka tsela e makatsang. Le lona ba mamedi ba Mahaladitwe FM ke leboha ka tsela e makatsang. Ntate o ka sadisa ba mamedi ba Mahaladitwe FM hantle. Ke lebohile ntate wa ka haholo, jwalo ka ne se ke buile pele hore ke lebohetse monyetla le platform ena re ileng ra e fumana re le batjha, re le Eagles Youth Development Movement. Ntate wa ka re lebohile haholo, ebileng re a tshepa hore ho tloha jwale hua pele ntate wa ka re tlo bona diphethoho tse kgolo haholo. Re a tshepa ntate wa ka hore thuso re tlo e fumana ntate wa ka, re tlo e fumana re le batjha. Re batla ho bona Mangaung ena ya rona ena e kgutletse morao lentsweng lane la pele o no ntse ho thwe ke City of Roses. Re phela hantle, re phela sebakeng se hlwekileng moo nang le difate, re kgona ho hema hantle, ho phodile. Ke a leboha ntate wa ka. Yetso dikgotso mabedi wa ka, re le Mahaladitwe FM mme le foundation ya Thabo Mafike Foundation, re tlo etsa bonnete ba hore
re etsa hore le rona re be le karolo e re e bapalang mokgatlong ona wa ngwaneso mona kapa wa bana beso mona. Ka nnete ha batho ba ikitlaetsa ba etsa ntho e nngwe e itseng, re lokela hore le rona re kenye letsoho, mme re tlo tla re tshwarana le lona ntate. Ke nnete dintho tse ding ha di na ho etsahala hang ke tla kopana le ba ka sehloohong, re kopane le ba Thabo Mafike Foundation, re kopane le board of directors tsa Mahaladitwe Broadcasting, le bohle re bone hore na rona re ka thusetsa jwang ho sena seo le se etsang ntate. Pele ya pele, mme le nna ke kgothetse, ke ka hona ke ile ka re ha ke ne ke kopana le lona ke tla etsa bonnete ba hore ke lefa moya kwano ho Mahaladitwe FM. E tshokgotso ntate. Ke lebohile ntate wa ka, le bamamedi kaofela ba sale ka kgotso, re lebohile. Pele ya pele ke nka mehaswana ya ka mmamedi wa ka ke re e tshokgotso. Mametse Mahaladitwe FM, motswalle wa hao wa ka dinepetsong.